neće moći da stigne da nam se obrati. Hvala vam što ste prisutni na konferenciji za medije povodom proglašenja reči godine u izboru Filološkog društva reči. Danas ćemo se kratko podsjetiti nekih pravila i etapa u trajanju ovog konkursa i specifičnost izbora za reč godine u srpskom jeziku i u našoj lingvističkoj sredini i javnosti, a onda ćemo proglasiti najpre reči koje su ušle u uži izbor u trima kategorijama u kojima biramo, a onda na kraju i pobedničku reč u svakoj od tih kategorija uz malo obrazloženje žirija. Kao što znate, i konkurs za izbor reči 2024. godine organizuje već drugu godinu zaredom Filološko društvo reči i ideja srpskih lingvista i članova društva bila je da izborom za reči godine najpre usmere pažnju građana i govornika srpskog jezika na jezik koji govore, na leksiku koja ulazi u jezik i koja se u njemu na neki način razvija, da li opstaje, da li dalje koristi svoj tvorbeni i semantički potencijal, ali i da na neki način pratimo lingvistička dešavanja i dešavanja koja su karakteristična za leksikografiju i leksikografske kuće širom Evrope i sveta, budući da su izbori za reč godine već više od 2 decenije zapravo jedna jezička, ali i društveno-kulturna manifestacija koju organizuju i održavaju kako lingvisti, filolozi, tako i leksikografske kuće, novinari, naučni lingvistički časopisi i ideja izbora za reč godine jeste da se zapravo predstavi jedna šira društveno-kulturna, politička dešavanja u tekućoj godini. Dakle, da se istakne reč ili izraz koji je svojim značenjem, frekvencijom upotrebe na neki način obeleži u godinu u pogledu imenovanja neke pojave koja je pojačano privlačila pažnju javnosti u toj tekućoj godini. Kada je u pitanju izbor za reč godine u našoj sredini, odnosno konkurs i pravilnik Filološkog društva reči, mi smo se opredelili da tom izboru damo jednu specifičnost u tome što biramo reč godine u 3 kategorije. To su reč godine, nova reč godine i lažna reč godine. Reč godine je, da kažemo, najznačajnija ili najreprezentativnija reč koja je obeležila tekuću godinu i odražava neke značajne društvene, kulturne tekovine i trendove u godini za nama. Dakle, najčešće nije u pitanju nova reč, nego reč koja već postoji u jeziku, ali se u određenom društveno-kulturnom kontekstu aktualizovala i postala naročito važna za govornike tog jezika. Nova reč godine je pak reč koja je nedavno ušla u srpski jezik i postala popularna i relevantna za širu javnost. Može biti u pitanju pozajmljenica, najčešće anglicizam u svim jezicima, pa i u srpskom, i može biti u pitanju novoskovana reč koja je napravljena od tvorbenih elemenata srpskog jezika i kao takva je pokazala potencijal da opstane u leksičkom sistemu. Dakle, nije u pitanju neki novostvoreni okazionalizam, napravljen svesnom namerom pojedinca da napravi možda bolju domaću leksemu za neadekvatnu tuđicu, nego je zapravo zaista u pitanju reč koja je ušla u jezik i koristi se u njemu. Na kraju i posebno u javnom prostoru, u medijima je bila posebno interesantna kao kategorija lažna reč. U pitanju je reč ili izraz koji maskira
iskrivljuje, ublažuje ili na neki način prikriva, modifikuje smisao onoga što treba da bude rečeno, a upotreba lažne reči umesto neke druge odgovarajuće reči pak predstavlja u stvari zloupotrebu jezika. To su dakle 3 kategorije u kojima smo birali reči godine i prošle i 2024. I konkurs je otvoren 20. septembra. Građani su imali prilike do kraja novembra da predlažu reči u svim kategorijama. Dobili smo mnogo stotina reči kao primere i predloge u svim 3 kategorijama i od 1. do 15. decembra je trajalo online glasanje na sajtu Filološkog društva reči. U toku online glasanja zainteresovani građani, govornici srpskog jezika su jednom u 24 sata mogli da glasaju za jednu od ponuđenih reči, 15, da kažemo, prvoplasiranih reči u tim 3 kategorijama. I na kraju, nakon završetka glasanja 15. decembra je žiri Filološkog društva reči, imajući u vidu i rezultate online glasanja, ali imajući u vidu i kriterijume koji su postavljeni u ovim 3 kategorijama ovako kako smo ih opisali, se sastao i, da kažemo, članovi žirija su na kraju u glasanju doneli odluku o prvim 2 prvoplasiranim rečima u sve 3 kategorije. O tome ćemo danas malo porazgovarati. Najpre će kolega iz Instituta za srpski jezik SANU, Vanja Miljković, reći nešto o tome koje su reči stigle kao predlozi u kategoriji laži reči godine, koje su to 2 reči zapravo u izboru žirija Filološkog društva reči označene kao prvoplasirane i na kraju koja je laži reč 2024. godine. Hvala Jovana. Meni je pripala ta čast da vam predstavim ovu kategoriju laži reči. Ja ću prvo reći nešto o samom pojmu laži reči, a onda ćemo predstaviti drugoplasiranu reč i malo diskutovati o prvoplasiranu. U domaćem izboru za reče godine, već drugi put zaredom, proglašavamo i laži reč godine. Koncept koji je u javnom diskursu u proteklih 12 meseci najviše zloupotrebljava. Iako je sam pojam laži reč specifičan za naš konkurs, slična kategorija postoji na nemačkom govornom području, gde se uz reč godine bira i nereč godine. Mi smo od samog početka smatrali da je dužnost lingvista koji se okupljaju oko ovog izbora i da skrenemo pažnju javnosti na manipulisanje jezikom u javnom prostoru. Prošle godine, da se podsjetimo, neslavnu titulu laži reči donela sintagma ekonomski tigar i ove godine su predlozi za laži reči precizno reflektovali stanje javnog jezika, odnosno njegovu najbolniju tačku. Konstantnu zloupotrebu pozitivnih koncepata koji se visoko vrednuju u svesti govornika srpskog jezika i imaju povlašćen status u našoj kulturi. Nakon glasanja javnosti i diskusije među članovima žirija, odabrana su 2 kandidata za laži reč godine. Obe reči su nesumnjivo obeležile proteklu godinu. Pojavljivale su se kao konstantno oruđe ubeđivanja kojim se stvarala i još uvijek se stvara iskrivljena slika realnosti. Oba koncepta su u javnom prostoru, pre svega u izjavama političara i u medijima koji stvaraju plitke tabloidne sadržaje, korišćena kao brzi verbalni anestetik koji je trebalo da smiri uzburkanu javnu mnjenju. Drugo mesto u kategoriji laži reč godine zauzela je, kao što vidite, reč odgovornost. U našem najvećem rečniku, rečniku SANU, odgovornost je definisana kao razvijeno osjećanje obaveze, dužnosti, razvijena svest o obavezama, odgovoran, svestan odnos prema obavezama, dužnostima. Reč je o pojmu koji se nalazi u osnovama moralne i etičke konceptosfere srpskog jezika i koji se u našoj kulturi oduvek visoko vrednuje. Protekla godina je bila teška i u njenim ključnim momentima javnost je s punim pravom glasno postavljala pitanje te odgovornosti.
Pozicije moći su na te zahteve odgovarale na dva načina. Uopštavanjem, u smislu svi mi koji činimo ovo društvo podjednako smo odgovorni, i njenim zamagljivanjem u obećanjima da će neimenovani nosioci odgovornosti nekad odgovarati. Obe taktike, pozivanje na kolektivnu odgovornost i depersonalizacija odgovornosti, potpuno izvrću značenje ovog pojma i jasno je zbog čega je ovaj pojam dobio toliko glasova i od publike i visoko se plasirao i među članovima žirija. Zanimljivo je da se reč odgovornost pojavila i u užem izboru za reč godine. Kako je moja koleginica Ana Milenković u svom autorskom tekstu tim povodom primetila, odgovornost kao reč godine opisuje onu odgovornost koju težimo, odgovornost kao laži reč godine predstavlja drugu stranu od ogledala. Ona postaje svoja suprotnost, odnosno neodgovornost. Pre nego što proglasimo laži reč godine, volio bih da pogledamo zajedno jedan citat iz javnog diskursa koji ilustruje kako se pojam odgovornosti tretirao u protekloj godini, ne samo u vezi sa tragedijom u Novom Sadu, već i u vezi sa problemom rudarenja litijuma. Kako bi se umanjio značaj argumenta stručne javnosti protiv iskopavanja litijuma, nosioci vlasti su se samo predstavljali kao odgovorni u izjavama poput ove. Hteli smo da čujemo šta struka i nauka kažu, to je bio jedan potpuno ozbiljan odgovoran pristup. To nas dovodi do pobednika u kategoriji laži reč godine, to je pojam, struka i nauka. Kao što u pomenutom citatu vidimo, ovaj pojam je bio centralno oruđe u opravdavanju političkih namera povodom rudarenja litijuma. Poverenje i poštovanje koje struka i nauka imaju u sistemu vrednosti koji negujemo i prenosimo sa generacije na generaciju jezikom, tokom protekle godine korišćeno kao paravan za legitimizaciju odluka koje su uzburkale javnost i podigle na noge. U tabloidima su se mesecima plasirali naslovi poput struka i nauka saglasni oko projekta Jadar, zemlja, vazduh i voda neće biti uništeni. Tim naslovima se kao opšti stav struke i nauke proglašavalo mišljenje onih koji podržavaju vlast, a brutalno se zanemarivalo šta struka i nauka zaista imaju da kažu o tome. Svedoci smo da građani i akademska zajednica nisu ostali nemi na takvo iskrivljenje činjenica i zloupotrebu ključnih vrednostnih koncepata. Neslavna je činjenica da živimo u društvu u kome su struka i nauka laži reč 2024. godine, ali postoji nada da bi taj koncept ili njemu srodni koncepti mogli da se u narednoj godini izbore za vraćanje slobode tog statusa i postanu reč, a ne laži reč koja je obeležena 2025. Hvala Vanji. Sada, kada znamo pobedničku reč, odnosno ovu naporednu sintagmu u kategoriji laži reči, čućemo i koje su to reči stizale kao predlozi za nove reči 2024. godine, a koje su od njih, po mišljenju stručnog žirija, ušle u uži izbor i o kojoj je na kraju odlučeno kao pobedničkoj reči u ovoj kategoriji. O kategoriji novih reči reći će vam nešto Slobodan Novokmet iz Instituta za srpski jezik sam. Hvala Jovana, hvala i vama što se predstavili u kategoriji laži reč godine, hvala i vama što prisustvujete i što ste zainteresovani za ovaj izbor. Ono što ja mogu da vam kažem jeste da ponovim prosto ono što je koleginica Jovana već rekla, to je kada biramo novu reč godine ovog konkursa, mi kao lingvisti, kao članovi Filološkog društva reči ne podrazumevamo bilo koju nova reč koja je nastala, odnosno skovala se od domaćih glagolnih elemenata za potrebe ovog konkursa. Naprotiv, mi tokom cele godine zapravo pratimo koje to nove reči ulaze u srpski jezik, a to radimo prateći medije, prateći korpus srpskog jezika, digitalne baze i trudimo se da ustanovimo koje to reči, bilo da one ulaze iz engleskog jezika ili nekih drugih jezika ili se pak stvaraju od tvorbenih i stranih domaćih elemenata, dakle u tom trenutku nastaju u jeziku i aktivno se u jeziku koriste, bilo da je to jezik novinara, uopšte medija, javnog diskursa, jezika društvenih mreža i ostalih glasila na kojima možemo da pratimo razvoj jezika.
Što se toga tiče, ove prošle godine nam je stiglo zaista dosta predloga u vezi sa novom rečju godine. Prošle godine je izbor pao na chatbot kao na novu reč godine, što je u tom trenutku reflektovalo ono što se zapravo dešava u okviru razvoja veštačke inteligencije i novih tehnologija, te s tim u vezi i ova reč chatbot naprasno zaživela u ne samo jeziku medija, nego i u zvaničnim, da kažem, terminološkim sistemima koji se bave naukom i tehnikom. S te strane nije neobično da smo i ove godine dobijali predloge koji su u vezi sa nekom vrstom tehnološkog ili uopšte društveno-ekonomskog napretka. Dakle, sve ono što se dešava u društvu, bilo ono deo politike, ekonomije, sporta, tehnike, kulture, umetnosti, dobije i svoju refleksiju na jezik, odnosno jezik najbolje zapravo reprezentuje različite promene i tendencije koje se dešavaju u različitim sferama društva. Tako da smo i ove godine kao predlog za novu reč dobili neke predloge koji pokazuju različite promene, bilo one da se dešavaju u sferi, recimo, hrane i pića, pa je limunana jedan od predloga. Jedan od predloga bila je reč viralno, onda nešto o čemu je kolega Vanja već govorio, reč jadarit, jedna lepa slidenica koju je skoro profesor Jerko u petanje. Naprimjer, izborni inženjering kao jedna tendencija o kojoj sve češće govorimo u kontekstu izbornih radnji, ali nijedna od tih reči nije pobednik konkursa za novu reč godine, nego su u uži izbor ušle dve reči koje ću ja sad predstaviti. Prvo ću reći koja je zauzela drugo mesto u našem izboru, a to je reč dnovinarstvo. O reči dnovinarstvo je za sajt Filološkog društva reči profesorka Rajna Drničević sa Filološkog fakulteta napisala jedan tekst u kome je objasnila njeno tvorbeno poreklo i način njenog korišćenja. Ja ću vam sada malo ukratko samo pročitati iz tog teksta neke odlomke. Dakle, dnovinarstvo je leksema koja je nastala plediranjem imenica dno i novinarstvo. To je jedan uobičajen tvorbeni proces u poslednje vreme koji je vrlo aktivan, kreativan i koji dovodi do različitih, vrlo zanimljivih pojava u jeziku koje na neki način opisuju različite aspekte našeg društva. U ovom konkretnom slučaju govorimo o lošem, neprofesionalnom, neobjektivnom novinarstvu, novinarstvu koje prikazuje sklonost takozvanih novinara prema određenim političkim strankama, izvrtanje činjenica u skladu sa potrebama nekih političkih opcija, namerno iznošenje poluistinitih vesti, etiketiranje neistomišljenika. To se sve radi jezikom koji izlazi iz okvira nekog tipičnog novinarskog funkcionalnog stila i svodi se na razgovorni stil, na jezik ulice, na kolokvijalni jezik koji sadrži pre svega brojne i uvrede upućene onima koji drugačije misle i različite banalnosti koje nisu dostojne novinskog teksta. Što se tiče same ove reči, ona nije, da kažemo, sasvim nova u srpskom jeziku, potvrđena je i u ranijim izvorima, recimo još od 2017. godine, ali recimo da je ove godine provocirala i maštu naših govornika koji su je predlagali za novu reč godine, jer su primetili njeno korišćenje i na društvenim mrežama i u javnoj sferi života i prosto njome se često imenuje ta neka delatnost medija koja se bavi neproverenim informacijama, koja se bavi jednim subjektivnim izveštavanjem, otvorenim podržavanjem određenih političkih opcija, što sve ne bi trebalo da bude modus objektivnog i nezavisnog novinarstva, te otuda reč novinarstvo izabrana kao drugoplasirana u ovom izboru za novu reč godine, a nova reč godine u ovom našem izboru ove godine jeste reč paketomat. Zašto paketomat? Pa evo, mi smo kao i žiri razgovarali o ovome, dakle, kombinovali smo glasove
naših glasača koji smo sakupili, glasovi žirija i došli do zaključka da je paketomat reč koja ove godine zaslužuje da ponese ovu laskavu titulu kao nova reč godine. Ni ona nije savršeno nova u srpskom jeziku, neki izvori pokazuju da se koristi već od recimo 2020. godine što se tiče korpusa koje smo pregledali, ali da je ove godine neobično zaživela i da se češće upotrebila nego inače, da u prošle godine nismo imali kao predloženo za novu reč godine, ove godine jesmo i to često, više puta i dobila je zaista najviše glasova na internetu. Za one koji ne znaju, u pitanju je znači automat u obliku ormana sa više pregrada, namenjen za prijem, skladištenje i preuzimanje pošiljaka. Tome da ova reč bude izabrana za novu reč godine doprinela je svakako i popularnost online kupovine, posebno nakon perioda pandemije i zapravo uticaj različitih sajtova za online kupovinu, kao što je poslednje vreme popularnu temu, koji sve više inspiriše naše građanstvo da naručuje različite proizvode putem ovog sajta i dakle pošte i kurirske službe koje nisu u stanju da sve to organizaciono postignu, dovode do toga da ipak paketomati postanu jedna od učestalih tački naše svakodnevnog života oko kojih se okupljamo i koje predstavljaju jednu inovaciju koja nam na neki način i olakšava taj način kupovine. Sama reč paketomat sledenica je nastala spajanjem imenice paket i automat, po uzoru na stariju reč bankomat, a što se tiče i sličnih pojavi reči koje ih ilustruju, a koje su nastale na isti način, to su, na primjer, kartomat, parkomat, reciklomat, mekomat, kartomat i tako dalje. U gotovo svim ovim jezicima, evropskim jezicima su ova reč je našla svoje mesto, dakle ima je i u nemačkom, i u ruskom, i u italijanskom, i engleskom, i u polskom i tako dalje. Što se tiče nekih drugih aspekata njene upotrebe, možemo još reći da mogla bi da postane praktično jedna od nezanimljivih reči u srpskom jeziku, slično kao što je to slučaj sa bankomatom i ako se ovakav stil života nastavi, sigurno ćemo govoriti o jednoj opštoj upotrebi reči koja je ušla u jezik i apsolutno njemu zaživela. Toliko od mene što se tiče nove reči u našem godišnjem izboru, a koleginica Jovana Ivanović će sada proglasiti i reč godine našeg izbora. Hvala Slobodanu. Kao što vidimo, imamo priliku da čujemo i kada je u pitanju kategorija laži reči i nove reči godine, a tako će biti i u vezi sa proglašenjem reči godine koja je možda, da kažemo, najpoznatija, odnosno najznačajnija u tom smislu što izbori za reči godine već postoje u jezicima Evrope i po nekoliko decenija. Sami konkursi izbora za reč godine su manifestacije koje imaju za cilj zapravo da nam pokažu ne samo tendenciju razvoju leksičkog sistema, već mnogo šire od toga da usmere našu pažnju na neke nove pojave koje se dešavaju u društvu, bile one političke, kulturološke, bilo da su u pitanju neke tehnološke inovacije koje se, nove pojave koje se imenuju novim leksemama. Dakle, izbori za reč godine su u pogledu svega toga veoma značajni ne samo lingvistima, već i mnogo šire sociolozima, kulturolozima, politikolozima, jer govore nešto o sistemima vrednosti govornika jednog jezika, odnosno jedne lingvokulturne zajednice. I otuda je, čini se, veoma važno i zanimljivo pratiti te pobedničke reči u svim kategorijama, a kada je u pitanju reč godine,
možda u ovim dvama izborima Filološkog društva reči posebno važno, jer zaista i prošlogodišnja pobednička reč nasilje, a vidjet ćete i reči koje su ušle u uži izbor žirija Filološkog društva reči za ovu godinu, zaista odslikavaju društvo u kome živimo. I vrlo su nam važne i trebalo bi da nas možda podstaknu da razmišljamo da o ovoj, nažalost, laži reči drugoplasirane odgovornosti treba da promišljamo društveno, kolektivno na drugi način. Primljeni predlozi za reč godine u ovom konkursu svedoče da je pažnja predlagača i ove godine pretežno bila usmerena na dešavanja u Srbiji. Najpre na sporove o iskopavanju rude sa litijumom u zapadnoj Srbiji. Tu smo dobijali predloge poput litijum, jadarit, izraz nećete kopati, rudarenje, deponija, čak i naziv kompanije Rio Tinto, iako je prema pravilima konkursa Filološkog društva bilo sugerisano predlagačima da nećemo birati vlastita imena. Zatim ekologija, ekomanipulacija. Takođe, predlozi za reč godine su u završnoj fazi predlaganja ukazali i na izrazitu pažnju javnosti koja je bila usmerena na tragediju koja se dogodila na Novosadskoj železničkoj stanici 1. novembra, na što su se odnosili predlozi tragedija, odgovornost, nadstrešnica, Novi Sad, ostavke. Pojedini predlozi su ocrtavali privredne uspone, da tako kažemo, brza saobraćajnica, ekspo, digitalizacija, zatim uspehe naših sportista, imali smo predlog olimpijsko zlato, a pažnju predlagača su očigledno okupirali i događaji u svetskoj politici, pa su se među predlozima za reč godine našli ratovi, dronovi, atentat, američki izbori i tako dalje. U online glasanju koje je trajalo od 1. do 15. decembra, među ponuđenim rečima, od 15 ponuđenih reči, najviše glasova dobile su reči odgovornost, nadstrešnica, litijum i nećete kopati izraz. I sada ćemo reći nešto o drugoplasirano i na kraju zvanično reči 2024. godine. Na osnovu, da kažemo, konsultacija i razmatranja članova stručnog žirija, na drugom mestu u konkursu za reč godine 2024. godine našla se reč litijum. Filološko društvo i svi mi koji smo ove godine svedočili društvenim pa i jezičkim i leksičkim zbivanjima su sve do, nažalost, novijih događaja bili ubeđeni da će reč litijum biti pobednička reč 2024. godine, jer je posredi više od reči, zapravo posredi je reč koja je na neki način polarizovala društvo, zatim političke i društvene aktere u javnom prostoru, reč koja je označila nekakva dva koncepta i podelu društva i političkih aktera u dve grupe, one koji podržavaju rudarenje i kopanje rude litijuma i one koji su protiv toga, tako da je delovalo zapravo da litijum ima sve šanse da postane reč godine.
Litijum je relativno nova reč kada je u pitanju leksički sistem svih jezika, znači ona je tek negde, da kažem, u 19. veku prvi put zabeležena i našli smo ga kada su u pitanju srpski leksikografski izvori tek u rečniku Sanu. Bilo je, da kažemo, i nekih razmišljanja o njenom obliku. Bilo je predloga da posebno za vreme trajanja zajedničkog srpsko-hrvatskog jezika da zvanični oblik bude litik, zatim lition, ali ovaj konačni oblik koji je zaživeo u jeziku je latinizovani naziv litijum. Litijum je zapravo i po mišljenju profesora Danka Šipke, koji je o ovoj reči napisao jedan tekst na sajtu Filološkog društva reči, bio izraziti favorit za reč godine i kako je profesor Šipka napisao u tom tekstu, ona je izraziti favorit ovo pod uslovom da umeđuvremeno Marsovci ne ateriraju na Terazije. Kraj citata. Dakle, tolika je bila sigurnost javnosti, odnosno članova žirija, da će baš ta reč pobediti. I ona je oko sebe okupila još neke reči koje su predlagane. Čuli smo, predlozi su bili nećete kopati, rudarenje, deponija, ekologija, pa čak i jedna tvorenica, ili bar prividna tvorenica, ona zapravo nije tvorenica, leksema litijaš. Litijaš je reč skovana tako da imenuje onoga ko se bori protiv, ko zastupa stav da treba kopati rudu litijuma, zapravo je asocijativno u vezi sa leksemom litija i nekim drugim društvenim i političkim zbivanjima koji su vezani za srpski govorni prostor, konkretno za Crnu Goru prethodnih godina. Međutim, aktuelna društvena dešavanja su učinila da ipak reč litijum ne bude na prvom mestu u izboru članova Filološkog društva reči, već da na osnovu sopstvenog mišljenja, ali i uzimajući u obzir većinsko mišljenje naših glasača u internet glasanju, odlučimo da pobednička reč 2024. godine, nažalost, ali u skladu sa okolnostima u kojima živimo, bude reč nadstrešnica. Jasno je da je tragedija koja se dogodila u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine i smrt 15 ljudi, koja je veliki tragični događaj, na taj način uticao kako na predlagače na našem konkursu, tako i na glasače, pa i na stav lingvista i ostalih članova stručnog žirija. Reč nadstrešnica se našla kao predlog na našem konkursu u dvema kategorijama, u ovoj pobedničkoj, ali i u kategoriji laži reči, što je takođe indikativno budući da sama semantika reči koja sugeriše bivanje ispod nekakve strehe, odnosno koja implicira zaklon, čini taj paradoks, odnosno apsurd da nadstrešnica u ovom slučaju nije bila nikakav zaklon, nego njen povod za tragičnu smrt 15 ljudi. Kada je u pitanju reč nadstrešnica, tekst, jedan vrlo inspirativan tekst o ovoj reči je za sajt Filološkog društva reči napisala profesorka Ljudmila Popović sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i
ja ću vam pročitati jedan segment iz tog teksta koji zapravo predstavlja odlično obrazloženje ovakve odluke Čilija. Nadstrešnica je u internet glasanju dobila najviše glasova. Njeno pojavljivanje u konkurenciji sa drugim brojnim predlozima u ovoj kategoriji nikog nije iznenadilo, jer se ta reč vezuje za tragičan događaj obrušavanja svodne konstrukcije ispred ulaza u zgradu železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine. Tako je reč nadstrešnica dospela u asocijativni niz tragedija, nesreća, užas, koje su se takođe našle kao predlozi na listi. Ako čak letimično pogledamo naslove novinskih tekstova koji se pojavljuju na internetu kada se unese u pretraživač reč nadstrešnica, možemo se uveriti da se ona od 1. novembra ove godine pretežno javlja u okviru upitnih iskaza poput zašto je pala nadstrešnica u Novom Sadu, zbog čega se obrušila nadstrešnica, da li je obrušena nadstrešnica u Novom Sadu bila renovirana i tako dalje. Ustaljeni kontekst upotrebe ove reči, prema ovome što možemo očitati iz takvih naslova, čini opštu uzir neizvesnost koja od samog početka prati situaciju u kojoj je reč zbog uskraćivanja mogućnosti da se javnost upozna s okolnostima renoviranja ovog objekta. Nadstrešnicu možemo posmatrati u kontekstu implikacija sa različitim fenomenima. Uz nadstrešnicu se javljaju kao primarne emocije strah, zbunjenost, sumnja, tuga. Dakle, kao što možemo da čujemo, formirao se jedan pragmatični kontekst koji je pobudio kako predlagače, tako i glasače i sve nas pripadnike ove društveno-kulturne i jezičke zajednice da reč nadstrešnica asocijativno počnemo da dovodimo u vezu sa tragedijom, sa smrću, sa izostankom odgovornosti, sa društveno-političkim kontekstom, a samim tim i sa društvenim dešavanjima koje su usledila nakon njenog pada. Takođe, interesantno je i malo čas sam spomenula da reč nadstrešnica zapravo ima njena tvorbeno-semantička vrednost je u potpunoj koliziji sa razlozima zbog kojih je ona danas reč godine. Reč nadstrešnica je nastala dodavanjem tvorbenih formanata na koren koji potiče od opšte slovenske reči streha. Ta opšte slovenska reč sa primarnim značenjem krov, pretežno od slame, na što ukazuju srodne reči streha, slama u litvanskom, uz pridodati prefiks nad i sufiks nica, stekla je putem etonimijskog prenosa značenje ivica krova koja se ne završava sa ivicom zida, nego prelazi preko zaklon. Nadstrešnica je, dakle, primarno zaklon i trebalo bi da bude bezbedan i siguran za 15 ljudi, čija imena svakodnevno sada pominjemo u kontekstu nekih drugih društvenih zbivanja koje je taj događaj motivisao. Tako da, sve su to razlozi, verujemo, kao pre svega građani i članovi ovog društva, a onda i kao lingvisti, opravdani razlozi zbog kojih je nadstrešnica ove godine pobednička reč u izboru Filološkog društva reči. Imajući u vidu da je na prošlogodišnjem konkursu pobedila reč nasilje, koja je takođe odslikala dešavanja u zemlji, tragedije u osnovnoj školi, u naseljima nadomak Beograda, takođe veliki broj smrti, ostaje da se pitamo da li zapravo izbori za reči godine treba da nam budu podsticajni za kolektivno preispitivanje društva u kome živimo, vrednosti
i pojmova o kojima smo takođe danas imali prilike da govorimo, poput odgovornosti, svesti o tome šta znači biti odgovoran, uzoran građanin i da nas dakle pozove na jednu kolektivnu introspekciju, da možda reči 2025. godine budu afirmativnije konotirane. Ove godine, nažalost, nadstrešnica kao lingvokulturni fenomen, a ne samo kao reč, je u svakom pogledu obeležila naše društvo i svakodnevicu. Hvala vam na pažnji i ovim mogu da kažem da završavamo